Ćao svima, ja sam Petra Spasojević, imam 12 godina, a u ovom videu ću vam pokazati kako ja koristim računar. Svi znaju da slepi ljudi koriste računar, ali skoro niko ne zna kako, pa sam ja odlučila da snimim ovaj video kako bi odgovorila svima koji me pitaju kako ja to radim. I ovom prilikom ću vam pokazati kako ja pišem status na Facebooku, pošto najveći broj ljudi koriste Facebook. Moj kompjuter priča, čim pritisneš neku tipku, on priča. Možda će delovati nerazumljivo pošto brzo priča, ali ako budete pažljivo pratili, onda ćete i vidjeti kako ja to radim. Mozilla Firefox. Mozilla Firefox zauzeto. Traži display okvir. Traži display okvir stupnjeno mal. C. E. B. O. O. K. Taška. C. O. M. M. Taška. Glavni orijentik moguće kliknuti face. H. O. Tabela sa 6 redova i 2 kolona red 1 kolona 1 naslovnik od 3 posjećeno link Velsometov. Posjećeno. Face O. Link dugme prekidača pod meni je pritisnut alt. Modu Petrasa. Dugme crtež javno dugme. Objavi dugme crtež javno. Moguće kliknuti polje za uređivanje. Ne znam sad šta da napišem. Pa napiši, na primjer, da ovog trenutka snimaš video o tome kako koristiš računar. O. V. O. K. Razmak. T. R. E. L. U. T. K. A. Razmak. C. L. I. M. A. M. Razmak. V. I. T. E. O. Razmak. K. A. K. O. K. O. R. I. C. T. I. M. Razmak. R. A. Č. U. L. A. R. Tačka. Polje za uređivanje javnog crtež dugme objavi. Nedostupno. Facebook zauzeto. Sada je status objavljen i ako želite da saznate šta sve još mogu da radim, napišite mi u komentaru, a ja ću se potruditi da vam dam odgovor u sledećem videu. Hvala vam što ste gledali ovaj video, vidimo se vrlo uskoro. Ćao!